Пайғамбарымыз айтады, ким мешітке жөнөсө үйінен дарат алып, әр бір қадамға bir günah geçirilir, bir sevap жазылır, bir daraja götürülür. Unçupayla geletasiz meçitke, basıp geletasiz meçitke, uzaktan geletasiz meçitke. Her bir basıp gelgeningizde siz sanabayla turasınız, perişte sanap atat, perişte жазып atat. Kança kadam taşlasanız, oşonça günah geçirilip atat. Kança kadam taşlasanız, oşonça daraja götürülüp atat. Kança kadam taşlasanız, oşonça sevap жазылып atat. Endi Cuma'nıkını aytып koyayım. Avs ibn Avs radıyallahu anhu sahaba. Abu Davud şerifte gelip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kimde kim Cuma günü жақшылап құсыл қылса, жақшылап жуынса, ертерек мешітке келсе, ешкім менен урушуп, бекер сөз, бекер ішті қылбаса, имамға жақынырақ отырса, анда угуз Алла Таала мага канча сауап берет. Үйүнөн чыгып келе жаткан ар бир кадамга 1 жылдык орозо тутту деген сауап берет. 1 жылдык буга кошумча түнү бою ибадат кылып намаз окуп чыкты деген сауап берет. Ар бир кадамга 1 жылдык орозо, 1 жылдык тахажжуд. Ар бир кадамга 10 кадамга 10 жылдык орозо, 10 жылдык тахажжуд. 100 кадамга 100 жылдык орозо, 100 жылдык тахажжудтун сауабы. Аллаху акбар. Puttun amalı жазылау екен?